Bana ba mwena kongo ndi ndwele bonsu myoyi myabinu nibikala nutulondela musangweu chikondo echi ni chuholo echi nulonda waya kondolo TV tujomba twenu twa bindidimbi twa mulumtandala tutukala twakula malu kabu malu anzambi malu abijiji nasha malu ansombelu wabuko abantu tuli twakula kabini mianda ya ndundu jituku ja lelo eunungu wa jibiji matuka di makumi abiji angondo amanda muteketa anyi mwenji wakashi pum chidimu chidi hanshe chinungu chisumbu cha idepes cha muchimenga cha mbujimai cheji hatoka jimanyisha dito biala kudi chibambalu cha mianda ya mikobolu nanga muchulombo diachi mukalenga Alexi Kapongu lukinu lwabu mudimanyishidi diela hatoka idepes wa chimenga cha mbujimai ojule jabwani mutata mpala kumpala jibeji kujibeji mena abantu bafobikala baya mudilumbila anyi mulubilu lwa jilumbila nkwasa wabungu vena bwani dina diabu dikala mwakuteki buhamikande ya chisumbu cha idepes wabungu vena bwakasai oriental jibeji didiela hatoka ba mwena ntanda jijini mena mwanda mutekete bulubulu njinganyi mbala mena mushindu jibikala balonga jina dia kumpala nja muke bakale ngai David yeya udi umo wakuba fidi banganyi bamfumo wa ditunga kudi mbwebwa kapo Jean Paul kimulombo dimwina wa idepes muchimenga cha mbujimai kudi mwamba kamba Jean Nico kudi mukenji biaya Edouard kudi kabeya Mach Abidi Patrick Mathias kudi kasanda kadiesa Serkas kudi manga abulwa beya Nadine nanku nyumaini nujubumvwa mushindu dimianda mikala mihitakana ni mahanga dika ajibikala bangata mena di mwanda muteketa kadi katwakala ni gouverneur mwanda muteketa to mwabeu dibijinga ni baheta mena biji anyi jumuhela jijibu ni chama kutuma kulusekala wa chinsansa kadi mena abantu bavo bashala adibatata au mashala matuku jigu mnichitema mbaba hatulu mwanda muteketa mbatu adija mujumoyo nungu kimpindie uto kadi matuku mavula kudiba tu adija mujumoyo nungu mba uto adija kacha ku ditu kuja muditanu matuku makumi abijini mwanda mukulu wa ngondo mwinai makumi abijini mwanda mukulu wa ngondo mwisambombo tuju ngondo mujim moni lelu tuji matuku makumi abidi kufukushala ni matuku mwanda mukulu chanana mwakuja ngondo bidi bulubulu idibene idepes muchimenga cha mujimai bikala batata mwakuheta mbojoko mwakuheta mukalenga gouverneur waka yujela ndundu mukazubuto ni ujini cha mwakujula province waka Kasai Oriental kumumbusha muluntek nanku chidi chibinchani bantu bonsu badiba jinga ni mwakulombola Kasai to ni badikaba yi nanshi mwakuamba to anyi badikaba yi nanshi ni chihidi achito mwakikutu ela bitetela munjila mutu tuentubi mwana matu gonswa nanku mfumo wa ditunga ujini mujumo wa bunyi na shabene chisumbu cha idepes munda mwa ditunga dia kongo badi habu ni mujumo wa bunyi bwalu kandi dami kwa bujibumbu shahadi bejedi yumo yakubobu idimika li nyingalal yamba ni mbatumbu shachanana nanku nangi kala mwa kuhinge na hohu ni ndonga mmivula ni bamo baku badi batela buhadi bejaba nungu mwanda muteketemu bikala habuhi natukala mwakubela nkongu bwa kumanyani bushu binap badiku nimeja kulubuluja Kasai yanyi eshimbantu biya mwakumana mwakuja mpaya yabo anyi mwakumana mwakushia mena abo bane tuvalombola Kasai bikala babachina kujibantu babachina mututoto amala batu bikala basombela ilumu lunena bana bamwina Kasai lungambi bwani ndo ambile jilolwedi miabe osumikala nutulondela mu Dallas mu Swiss mu Zimbabwe mu Uganda nudi ku Canada fisu mukena partenaire patron waya kondolo TV tukoele myoyi partenaire wa makanda memu kala ni bantu basatu chanana bumuji ba fisu mukena aba muni chisanje echi chiri chibanga jimbila mu bihidi bya bibanda bantu bakachila nudi bumva bwani idepes ujini cha mwakusove province wa Kasai Oriental bwalu mashini ngo mwehela kadi chichishintu luga mukubu bina munjila badibende bela ni bito chabi ni mena
mbinenga bikola bolo bo muntu onsufu mwino mukasumbu kadi mwana kadi kanu bamona kadi kela malo anungu anyi bihete byatoka muntu onsufu ni wenda muntu mumpai muntu ni kenda kandida wanyi mema hit wanyi mema hit kandida imishala buni jilombola meko abu hailombola ditunga dijima dia Kongo atomani hailombola province mujima wakasa oriental barukai entere wa mwana ntanda ikala makumweka mubini bijibikala byenda byenzeka mundamo wa province wakasa oriental nubumvo bwani aumbwa idepes wa chimenga cha mujimai balu idepes wa territoire kavumwele henda hatoka mena abantu babichi bombenze lukasa mena abantu babidavo bela mukalenga Joseph Antoine Gasonga mukulumpa uva ministre wa agriculture muditunga detu dia Kongo mungala tambukalenga bwa ilungkamba mwene idepes mulele wa mu territoire wa Miabi kudika bidi mukalenga Eric Ngalula ilunga chipuita munamfwanga mu chimondo abukalenga cha muditunga dia Kongo mulela wa mu territoire wa Miabi ngudibombo ni toni babi puita munamfwanga badi baha tulampala makushala ba gouverneur kadi mijumitu baba sungu ile babi puita katuni tuba mona bayenza bilenga to anyi bayenza nanshika bayenza bilenga to me bayenza ku ditu ku donso tu mona bwani mbeze interpellation kudi mona muni bomvo Daniel Mbao kuni mvuko ni mbadi ba kuloko ba kudi bano wel chanyi ba kuloko ku bwani musungula wa mu territoire Kampanda musungula wa mu chimenga Kampanda chibi mu province wa Kasa Oriental tuli tumvoko di bokulu mwetwemu anu miahu mitabunyi chibi mbaba jenga no mako tulombola munda ma province wa Kasa Oriental kadi tetu jenga nchani bikala balombo di bansongu ni mfumo wa ditunga ikala makuba atoa umwa mpanda kubobo eku ni mwina walu au ikala uduneme ka luijula mfumo wa ditunga bwani ki kuhende sha mfumo wa ditunga to nyimani kwetu ngufu bena gasai kuriba mu bantu bina bagadi bambani kudi mfumo wa tuleke janyi bantu badi bakula nangu mumbanza bambani mfumo wa tuleke janyi hakumona lukota hakumona myanda mudimikala itata myanda ija nangu myanda yomba kabivumwe kabyakana munda mu province wa Kasa Oriental nash mu province udi mudi ashila kubyanza bya mwana wa muluba province uvo muhibo moyi uvo kayimo kwele dibwa meji kudiba mu bantu to ba nzubu yonsu ya muka sai miasa kujibana ba muluba midi ashila wa budimi ujima wa mbonga umbula wa sanzu buenda moni chikondo chikondo chidi Kasa Oriental ni chamwa kujumva henda bwani tetu dibakenga tumva ko hetu bilenga tudyo tukuta tondoloka nanku nyimani ndini disanga dia bunyi nene bonso mukachuma litulonda natutata meba di ansha nungwani matuka di ansha bwani toma no mokuyukila ni bakandida bantu bina badi balumbila ngwa saba balubwa kuntu adijuleku uduye ni mesono wa chimpanga cha mukoko hatuli twenza matuko makesa wangata bukalenga kushale intambo kushale nyamwa ntambo karuka nyina bantu chukwata kwata kuvula jikenga shele abantu kuvula nanku mbintu bituli tujinga bwani bijika tolemejini ni mfumo wetu waditunga mwana wa ntambo udumwikala mwene meji matwa malu anungu na ajika diko adituku malu ana ajika mundamo wa province wetu wa Kasa Oriental Kasai kuya kumpala katuli bikala tujinga ndi kabe waya kondolo kanu humoito difundisha ibabunyi abulu la ibindi dimbi ele la ibana beno badintanta badi munemu nteleja ikoko nugala nu tuhaka bidi mamibelu anyi nu tuambile bimabiana bwal bitu dimakala twakula bidika bidi bitu ampanda ndi kabewa ya kondolo yonsu mbenji chalamba kulala mwima na kulu ndi ngata wanyi malambula majitu mwambakala we mungambe hebe mpindieo uliwenza nubimpa kadi uliwambulula nangu njindu shila waya kondolo TV nenda nubala di manyishadi di yini men angate di mwabao uchisumbu cha idepes wa mchimenga chambu jimai sanga iwapo.